ngibona ba yacaca into bana ikhona le ndlovu binicelezele iminyaka uThixo usincedile bana sizongena eAtlantis sizobonwaba ibona indlela le enonwabe ngayo kuyacaca into mana hayi ibicinezele uzima nokuphefumula. Amen. Andikusasikhathi basaba sekulethu. Amen. Ngegama lenkosi. Oh, I love you. Oh, I love you. Oh, I love you. My Redeemer, my Redeemer. Silapha Nkosi silinde wena siyakuva Nkosi ubukho bakho kule ndawo
siyamemeza ke Nkosi, siyashweleza Baba, siphakamisa ubukhulu bakho ukuthi bubosongamele Nkosi. Simemeza ubukho bakho uhlale nathi kule ndawo. Phakamisa ke umntana wakho Nkosi, njengoba ezosothulela umlayezo, uyehlele enhlizweni zethu Nkosi. Ubaruthepile Mesiya, ubaruthepile Mudimu, ubaruthepile Mesiya, ubaruthepile Mudimu. Mesiya ratola hao lutensi bakensela Nkosi, lukhona uthando lwakho kule ndawo Somandla, lukhona uthando lwakho kule ndawo Somandla. Siphakamisa wena, siphakamisa wena, thatha indawo ke Nkosi, egameni elihle leNkosi yethu Kristu, amen. Kulomhlangano abathandekayo kuthethiwe kuyo yonke imihlangano, awukho umhlangano ofana nomhlangano akuthethwe kuwo. From the first day kwayokumazasiqhenqe nawava indlela ashinyane ngawo amazasiqhenqe. Inkonzo inyukile, umoya ongcwele ekhona ethetha ngokwakhe. Amen. Kodwa ingozi bazalwane ukuthi ngobani abazahamba bephethe izinto. Ngobani abazabheka emakhaya bephethe intetho zikaThixo. Kufuneka bathandekayo iphele le ndaba yokubana silifunda iBhayibhile kodwa singabililo. Siyalifunda kodwa ade sifikele endaweni yokubana sibe lilo. uThixo bathandekayo akekho apha ecaweni. uNkulunkulu akekho apha ecaweni. Uba usuke ekhaya ungazipositionanga ukuthi ndiyemhlanganweni ndiyothini, ndibheka emhlanganweni ngoku ndiyothini emhlanganweni, okanye ubuze emhlanganweni ngoba kuyipasika. Amen. Ngoba kumele bathandekayo inkonzo ungazi uzoyiva apha. Kumele inkonzo ungazi uzoyiva apha. Bekuvule ithuba lokuthandaza before size kule ndawo. Kwazilwa ukudla so that xa usuke ekhaya usiza apha, uze apha isitya senhliziyo sivulekile. So usiza kule 3 days uzothatha isupply yakho. Amen.
usiza kule 3 days uzothatha into zakho uba ubuze nje uzawuphinda after the 3 days ube yilando ubuyiyo before uzilela. Amen. Bazalwane lento sinayo ayonto yethu le. Ka ukhetha uYesu ukhetha uYesu awuthelwa umoya. Bafunde 1 Corinthians chapter 2 verse 11. Ma ukhetha uYesu umoya oyingcwele uthi reborn your spirit. Awuthatha bhekile ka ukhetha uYesu ugcwaliswe ngomoya oyingcwele. Kodwa ma ukhetha uYesu, the Holy Spirit regenerate your spirit. Yale yezo bana ungaphumli. Bafunde sisi. Korinte bokuqala chapter 2 verse yes verse 11. Verse 11. Kuba nguphi na kubantu ozazi izinto zomuntu. Funa mfundisi. Funda. 1 Corinthians chapter 2 verse 11. Yes. For what man knoweth the things of a man? Ngubani umuntu ozaziyo into zakho? Ngubani umuntu ozaziyo ezakho izinto? Funa mfundisi. Save the spirit of a man which is in him. Into zakho zazwa ngumoya wakho okuwe. Yiyo lento bazalwane ithi iBhayibhile masithandaza kuma Romans 8. Umoya oyingcwele uyafika ancedisane nawe mawuthandaza ngoba lo wakho umoya awuphelelanga. Jesus. Funa mina uyabona uma uyathandaza wena ungancedwa umoya oyingcwele uzawuthandaza uself ngoba lo moya wakho wazi into zakho uzawuthandaza into zakho. Haleluya. Lo moya uya kapha kuwe wazi into zakho. Ma uthandaza ungarevivwa ngumoya oyingcwele uzawuthandaza uself ngoba uthandaza ngomoya wakho owazi into zabani zakho. Funda mina mfunda. Ngokunjalo nezinto zikaThixo
Ngokunjalo nento zikaThixo akukho namnye uzaziyo abantu uzaziyo ingenguye umoya kaThixo. Hallelujah. Babili abamoya. Ngokusindiswa ufika umoya kaThixo. Uthi reborn your spirit. Hallelujah. Funa nami Romans 8. Ningathi ningamile ibanjwe nini awaza nisinika 10 minutes ndiya dolala. Baba say Romans chapter 8 verse Romans 8. Funa nami verse 26. verse 26. Yes. Okukwenjalo ke nomoya uncedisana nokuswela kwethu amandla. Ngokunjalo without the Holy Spirit yonke into yenza ngaphandle komoya ifile. Into yenza ngaphandle komoya ufile. That means to say akona ungayenza ngalo moya wakho. It all the time is to reposition yourself. Nomuzashwela, nomuzathandaza. Relaina nomoya. Hallelujah. Ingozi yakho ke kulo mhlangano kukuze ekhaya kanti uphume ekhaya ngolwesine waphume ekhaya ungazipositionanga uba uyaphi. Fana ubhatala imali ye-transport uze kulo mhlangano uzaphinda ujika kanjani? Uzaphinda ujika kunjalo because bazalwane uThixo akekho kule ndawo uThixo. Ngesikhathi uThixo ngitshaya ibishangena ecaweni igcwale icawe kuThixo. Kodwa uJehova wenza ne-new covenant. Wathi ngiyayikhupha le ndaba, ngiyayikhupha ngokwebhokisini sendifake enhliziyweni nasengqondweni. Le nto ilapho kubani? Buzoyifunda ukuthi apha uchitha ixesha ba unayo wena unayo wena. Hallelujah. Ngegama lenkosi. Funda nami. Kuba esingakuthandazelayo ngoko simele ukukuthandaza ngakho. Ngoba lo moya wakho awuphelelanga. Bazalwane. Sukwenza nani into ngaphandle komoya. Izikolo zaEfese uyiphaphele lonto. Lonto uyiphaphele. Ayingawumlando uJehova. Kodwa wena baba ungumdali wezulu nomhlaba. Ngu-Alpha ngu-Omega namlando uJehova. Ulanda uJehova ulindela umoya uzothi revive lo moya wakho. Hallelujah. Moya oyingcwele.
Okay. 70 minutes now. Funa melam. Into my 85. Chilampuni 25. Huya halalila. Huya halalila. Hallelujah. Huya Yesu anabaina. Funa. Ujila mulisi. Funa mulisi. Verse 1. 23 chapter 5 verse 1 English. Yes. Guard your steps. Mama. You don't guard yourself when you are here. You guard your step upon a we are happy. Hallelujah. Ulale ngomkrema kuthwa ubesi Thixo ingaka usi ndiyenkonzweni ngomso isithathe sivulekile asuduvuleka ngomso sendiziposishine ngomkelelo ndisenkonzweni ngoba manje enkonzweni njola isupply yam. Funa kulisi. Guard your steps Guard your step. when you go to the house of God. Thixo uzothina apha yini ibambile awuzakule ndawo ungaziposishinanga. Funda mfunda. Ya Binu nyawo lwakho. Awu Kashikwani uyangili kaThixo. Funda. Baba. Ukusonda bawuthini? Uvenoni. Bawuphumeli lapho. Ungakhathanga your steps. Uzenzi ngaThixo. IBhayibhile Dilunyawo lwakho. Uphuma endlini yakho soyinkosi. Uphuma endlini yakho. Oh hallelujah. Ungujwaha isiduko sakho. Naxa ulele ungujwaha. Thixo ngawulela spiritual death. Awanjelwa lizulu. If we are the position, if you lose our lama, uthandaza ukugcine, wakuthandaza ngokusekuseni, uziposishile, kuthi Jehova ngilindile. Hallelujah. Afike la madimoni le. Afika madimoni le. Otumethi thatha. Mayifika madimoni, afika enhlizweni kune chorus. Ufuna shumayela. Thixo ungamele shumayela. Kodwa kwabantu shumela kubo kumoya ulele. Ababaluza bashumayeza. Bazadonswa intoni. When you position yourself, ulala. Afika madimoni, afika ushumayela. Uthi wakuyokushumayela, badonswa phandle, badonswa ngaba bakupita
Hallelujah. Cut your step. Guard your steps. Cut your step. When you go to the house of God, Remember, you don't cut your step up. Huh? Busto baba. Ushabelenisa. Ungena moya. Huh? Mamanika mutu amen. Bazalendo po amen. Sabana amen njani. Lendo yako oshabelela ngayo asitumuli thina aphuma ababawo. Sijonga kuwe thina. Uzahambe nezimbo. Uthi ngokuhlebelela, uthi kamakho bazalwane. Umnani ukana bazalwane awunanto. You don't count your steps when you are here. When you are here, you are ready for your supply. Uzachikana ndoni. Kukhona phakathi kwenu abaseyabulobikale inkonzo ngolosine sebelebele nentshumayelo ekhaya. Hallelujah. go near to listen. Go near. Oh, people. Cut your step. When you go to the house of God, go near to listen. Kungona kule 3 days. Ufuna umuntu lapha. Usewendi. Uyaphulisha kunjani? Moyo imwe. Mamela. Uzalisina kubani? Thixo bazalwane. Uthethile umoya. Umoya uthethe phi? Kodwa ingqabe yokubana ngobani abese emizini yabo bezomamela kumoya. Moya oyingcwele izayeka. Oh, Jesus. Mamela imfihlo kele. Oh, God. Funda mntanami Exodus 25 verse 21. Okay, Exodus chapter 25. Yeah. Verse 21. Yeah. Usibeke isikalo sokuqamagusha phezu kweteya. Mamela funda mfundisi. Funda. Place the cover on top of the ark. Ibi Nakujua boxi. Zufunde gai. Yeremia 31:31. Odutukoleza a new covenant. Jaitati jaya. Nifarapi. Nifine ngondwe. Odutukoleza. Funda. Place the cover on top of the ark. Baba, upumapi. Upumendini yako. Upumendini. Place the cover on top of the what? Come the cover on top of the ark. Ileu tripa. Asa kusaplaya ngayo endlini yakhe. Funda nami. Usibeke isikalo sokuqamagusha phezu kweteya. Ubeke isikalo sokuqamagusha
Emzalwana uzawubeke ntoni? Kuthethwe kangaka. Usika nantoni? Siyehla kule ntaba ngomso. Thewuda uThixo ethetha ngohlobo kanti uzawujika ngomso uyilantu ubuzuyiya. Funda mnam. Hayi beyipita isikalkaleni. Uze usibeke isicelo sokucama gusha phezu kweteya. Ubeke isicelo sokucama gusha phezu kweteya. Funda. Waketeya nisingqino engekho. Hayi mama. Ukujoba. Unganeli ubeka. Uzufake kule teya. Isingqino ezamnika sona enkonzweni. Anethela uThixo kule ndawo. Uthi wena usesitulweni. Nanti lento. Yamfundisa ibhengomani. Kanti uJehova uyakusuplya. Usuplya lento uphume endlini yakho ubeke isingqino. Libandanga moyeni. Funda sifunda. Uzusibeke isicelo sokucama gusha phezu kweteya. Awe. Waketeya nisingqino ndiyakunika sona. Bazalwane. Senihamba lula. Bakunamakhabazana kule nkonzo. Makhabazana anothixo aphume endlini seleyikalela inkonzo. Abafundisi bakuqala babezile ukudla begubhu yenkonzweni ngoba baphethe amakholo noThixo. Bayayazi inkonzo izaphuma phi. Nihamba nje kanina. Funda fundisi. Place the cover on top of the ark. Yes. And put in the ark the tablet of the covenant law Yeah. that I will give you. That I will Give you. uzafunika. La sonwe. Kama ngafunda mtoshe. Uzusibeke isicelo sokucama gusha phezu kweteya. Awe. Waketeya nisingqino Ufakateni isigqino. endiyakukunika sona. Ndizakunika enkonzweni. Funda. Ndiyakuhlangana nawe khona. Ya. Mna Jehova. Zakana nawe phi? Tell me. Man thethe. Ngathi umonakalo. Awukho bangeni kupulpit. Manje oluphi? Njengoba kuJehova ngizawuhlangana nawe khona. Bawuthomba ngobe uyaphakama. Hallelujah. Uzawushumayela eziposishina noThixo. Hallelujah. Sengaphakathi uThixo uye. Uzawuphendula. Uzawusuplya. Ngizawuhlangana nawe khona. Amen. Jesus. Amen. Ufika uThixo uphethe ntoni? Inkosi yami emoyo ongcwele. Thixo ufika unantoni? Sefikile ixesha. Apho uThixo uzakhonza ngabantu abazamkhonza ngomoya nangentoni. Phumile kwindaba yecawa. Uthemba nobhala ekuseni. Wathi after gospel church. Hallelujah. Oh. Maniac. Oh, Jesus. Moya oyingcwele. Oh, Jesus. Niyazi bana into lesi target.
Yaba ni basi target. Yana za tena na itetu wewe. Wanu tena. Itetu. Emba nikiwa zisogile nina 30 years 40 years. Nikiwa zisogile nina ngapi? Kwa zisogile. Ngoku sindisiwe. Ungathethi wena. Wena uyathi wena? Bakule uthethe wena. Hlaza kwa position. Mkana kupata iswegile mna. Kwatwa ndi treatment. Yaka ndege mdisanga. $72 years. Almost 50 years. Zama na mbongi kriha. Kafunga mbenano. Ekubela nkele pansi. Ukolose 3. Okolwayo. Indodana. Unokuphila. Akakhathala uSathane ngoba ikula. Uthi okholwa indodana unokuphila kungaphakade. Ube welitwa high blood. Itule. Udlulile ekufeni ungenile ekuphileni akasaye ujutiswa kuba Kabulile kimi yako. Banda bedini. Kausodele mzini wako. Ile mwoti ngiyabosa siliko sentu. Uyapumla pi. Watu sindisiwe. Punda. Chapter 3 verse 3. Kuba nafayo. For 1. Verse 3. Chapter 1. Verse 1. Chapter 3 verse 1. Yes. Ukuba ngoba navuswa kunye noKristu. Fundisi. Colossians chapter 3 verse 1. Yeah. Since then you have been raised with Christ. Since then you have been raised with Christ. Set your hearts on the things above. Position your heart on the things above. Lemanyalo watingayo. Nipileta kufundishizo. Atabanya makoto ndisho sabo. How can you position yourself for the things above? Silapa. Asingo bala. Etukai. Kune embassy ya se America. Umdu se America ngabaselelekwa. Akwela peswa la lon. Awala pa maputakati. Awangeni. Ngokula embassy isa South Africa.
kodwa into yona iAmerica. Kanti iBhayibhile, we are ambassadors of heaven. It means thina simela sirepresenta emhlabeni amazulu. Hence iBhayibhile uhlobo liluKristu ezulwini nathi sinjani? Uzaba lilonjani was position. Funa namphunda. Ukuba ngoko navuswa kunye noKristu. Funani izinto zaphezulu. Funani izinto zaphezulu. Funda. Apho akhona uKristu ehleli ngasekunene kukaThixo. Apho uKristu akhoyo. Ehleli next to God. Funda. Nyamekela izinto zaphezulu. Nyamekela izinto zaphezulu. Zingabi zezasemhlabeni. Usoyiswa ngokwena uyiswa ngoko. Ulwa nawe. Hallelujah. Ukunda wetshebena lami. Kayifunge kusuku. Nina wetshebele. Since then, You have been raised with Christ. You have been raised with Christ. Set your hearts on things above, Let your heart on things above. where Christ is. Uzajua stress. Uzajua depression. Kama akwafika endaweni yokuzipositiona sezikhona ingxaki sawulingwa sawuhlethwa kodwa uzipositione kwinto zaphezulu. Funda fundisi. Seated at the right hand of God. Yes. Set your minds on things above. Set your mind